tin voini hi press conference hi kan president puje jelal pe lua kan MLA sau tui puibial tu MLA na conduct tur khadia amaro chuni zan khan ai hiam hlau maya chu chon ai karon oni ti kha kan sei le du bok ani tin introduction hi kan ei lo nga rei lo tura ngai la introduction kan ei zo hian kan press statement te karon siat chu zom ngal mai don ani ke hi Isaac Lallungawia Rokhum ZPM Thalai General Headquarters Vice President Nilai kania tin province ma hian Vice President Thawktu pulal thansanga oma tin kap kading lama hian pulal thiang dima kan Vice President bokatin api che hian kan Treasurer pulal sang din khiang te ania api le son kan media le information kan General Secretary pusilal mga iswala oma chuanin api le hian pu Boris Zoram siama kan Vigilance Department kan GS chuan api le son pumal somthlong pachuaw Environment and Youth Entrepreneur and Youth kan department kan GS ani tuna kan press statement te lo share chak tong Directorate of Economic and Statistic Building Chungchang Mizoram State Project Monitoring Committee Inspection Report Chungchang Aizol Tuesday Isari July sang ni somni parok tun haya Economic and Statistic Building ahimtok lo ani tile atirin omna tura retrofitting saknan ZPM Sawrkarin Rs vaibelchhe chuang aseng ani ti media lama adar na sahlea Directorate of Economic and Statistic Building himlo chungchang hi IMC election live vel po khan alar toa keini point bozoi tura kan hochok zinga kanda nisari mei sang ni somni paruk khan kan ZPM Thalai General Headquarter Vigilance Department chuan kan GS Pu Boris Zoram siama hovin amuna thloin thil omdan te Director Economic and Statistic muin soiho ania heti role hian he building hi Mizoram State Project Monitoring Committee chuan ain fiadon ani ti kan hriat le awangin ZPM Thalai Headquarters ten bozoi dan tura kan relte pending rein MS PMC temalak na hi longai chang rila tiin an inspection report te po kan longai chang reng ani karmasa Tuesday vela changin Mizoram State Project Monitoring Committee te inspection report hi social media aron dar chana keini ZPM Thalai General Headquarters te point MSPMC inspection report te hi kan lo zir chianga press release turin kan rom han zeta ma se mumal zokin press klapa press conference ko zok ilati in voinia helai muna hian kan lo kal khom ta ani dokumenta kan huang khan nikwa jun sang ni somni paruka Mizoram State Project Monitoring Committee chuan Directorate of Economic and Statistics Building mineko hi first inspection anneya an inspection neina an thil mu chuate po ZPM Thalai General Headquarters chuan kan lo chiara he building ahim lo chan le thuam that ngai ani tak chungchanga hian he building satu NECS le anei tu hachek bial tu MLA purobat Romawia Royte hi amo phur tuluber anni ti achiang hlea kan ngai ani building hi ahim tok lo ani ti sarkar masa hun lai khan hu chua alo ngai to Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC inspection report alang chiang chu he building hi ahim tok lo ani ti MNYF sarkar lai sangni somni phani khan hu chua alo ni dai to sangni somni pakhat khan building nuai lam basement 4 bang lapin lo te chu DRO office atana siam pum rotna aw ma wangin ni som pakwa me sangni somni phani khan quality control research and development division PWD chuan non destructive test rebound hammer mangin he building hi alo en fia to concrete chak zong M20 grade tura M10 po aphalo vek ani ti mu chua ania room sak bel chu soilo a building om sale a chunga cheng ta po a him tok lo hle ti a chiang ta reng maya documenta annexure chu a khan iso pakwa jun samni somni pania PWD inspection report a oma
building ban pui som pakhat te chu rebound hammer mangin an en fia M20 grade tura M10 po athing lo veka concrete hi ani dan tur ang zat ve po thing lo khopa chhia le chak lo ani ti bu chua ani he inspection report hi heti hun lai PWD engineering chief pu mena po khan angai poimo hle kan ria lein kan ria ni rum ju sang ni som ni pani hian director economics and statistics to lekha pe in building ban pui column B2 le C2 te chu a him lo zual big le na tar langa a lekha lan danin annexure 3/1 structure failure a in siamthat thu le shear crack an mu chua thu a in ziaka heng tiang lama mi thiam te kan zo chuan shear crack hi concrete chak danin a phu to azo tok tur airit ala ka wangte concrete reinforcement chak tok lo awangte in om du lea chiat rup na thleng thei warning sign masa ani ti te po ati hial ani heng te wang hian PWD in chief engineer in chief hian niruk jun sang ni sompi pani hian a building structure thuam chak ani theinan a structure zong hi retrofitting al lo rotai to he report hi economic and statistics department baka director disaster management and rehabilitation department po asia tirmal ani heti lai hian structure failure awanga chiat rup na thleng thei ani to lain MNYF sarkar hian retrofitting ati zui mai lo kha ZPM Thalai chuan makkan ki hle ani aizol DC joint inspection akona lekha annexure 4 akan bu ang khan sarkar department sang io additional deputy commissioner le CEO ADDMA assistant commissioner and zonal officer zone 5 IMCIO PWD engineer in chief IO economic and statistics department IO 10 niruk April sang ni somni pathum khan an enfialea ni somni pali April sang ni somni pathuma aizol DC joint secretary PWD le director economic and statistics department na joint inspection report annexure 5/1 to 3 apek atanga lang siamthat chu basement 4 hi conference hall le staff quarter sakna tan cheng nuai somsari panga ruam ania a building structure a chak tok lo awangin ritlak beltir kha ati chi tolova a poisa an roman cheng nuai somsari panga po thildanga an daivata ani hi alang bok ani e joint inspection a hian atarlan danin he building hi a him tok lo lea February sang ni somni pathum khan PWD engineering chief chuan retrofitting hinan cheng vaibelchhe khat nuai somriat le sang rup alo ruam man to ani ti atarlan baka arang theyang berin action lab angai thu atarlang tela chakzo ka malak ani vat theinan aizol district disaster management authority le hian PWD le economic and statistics department te chu he report hi pevat tura tarlan ani bok ani heng tiang khopa him to lo MNYF Sawrkarin thuam that vat lo kha ZPM Thalai General Headquarter chuan makkan ti le a he building hi khatilai MNYF Sawrkara minister bo chak tak nia an soi sport and tourism department and culture minister purobat Royte sak ani wang le MNYF Sawrkar hian an minister pakhat ming chemai tu thutnan mahi an lavat lova kan ngaya mi pui hinna aya minister pakhat ming chiat thu an tlang zok hi ramle nam mai na thin lunga tang athiat chuan ramle nam mel ma a kan ngai zok ani PMC inspection report bi chian le zolna Mizoram State Project Monitoring Committee hian he building hi chan himna project hi sarkarin sum asengson dan azir chian atanga an hu chua niin atar langa mak an pi thu le enzui ngai zinga an da thu an report 2.1 a an tar lang ani PMC report kan enzel chuan PMC hian heti hian an tar langa test result atanga lan danin heng bante hian M20 aphak lo na sa lea M10
great wai lam vek an ni chumi om zia chu he building hi a chak lovin a der thong hle thina ani tin report number 2.4 a khan kan hmuwa 2.7 kan en le chuan he building him lo chan an soina a chan ber ni lang zok chu he building saklai hian man ruale asak dana contractor te hi anin thla da in na tholan digle specification thing turin na an thok thatok lo ni berin alang he thil hi ana mai lova contractor hian design and specification ang ngei in na hi atira tanga to thlengin a thok lo ani ti phatrual ani lo endik po ani lo ti an clear ti kan mo 2.8 Lirhin tamnaram seismic zone 5 ni thin zone 6 a hlan kai mita din hen enin he building atluksawp man lo hi amak viawani siamthat ni lo ta se he building hi atluksawp thei ani tin an tar lang bok 3.2 a chuan endik po nilovin nilova sumpek chua top ni na lang an ti a 3.3 a chuan retrofitting na tho dona an a foundation footing leilan ani hian heng ani dan tur uluk taka duan lock specification hi a thling lo vek ti ngu ani tin an tar lang le MSPMC inspection report kan zir chian na atanga kan ngai dana chuan mi puile sarkar na thok tenun na khoi poi thei corruption lian taka NECS le anei tu pura bar Romawia Royte hi ani nam hoi nge ya kan ngai ani audit report Accountant General AG in report apek dan 3.10 and in part 2 paragraph masabera he building hi Indian Statistical Strengthening Project SSP nuai tho ania rupees 6 crore sen ani second paragraph kanen chuan Mizoram Sarkar nuai dan siam contract in pek dance zom ngai te tarlan ania private consultancy firm te hi PWD in an khoi thei lo thila PWD NOC la in thop thei an ni ang private consultancy firm Royte department chuan finance department phalna ala ang cheng noi som hi panga chunglam ani chuan national newspaper le department website expression of interest a chua durani ti te tarlan ania report kan ensel chuan war sang ni som hi pathum MNYF sarkar lai thawani attest check of record ni na heng dan le in kai suai na zom lavin he contract hi NECS and pek ani ti kan hu third party monitoring tel lovin he na hi NECS chuan thokin measurement po la lova bil pek chua ani ti in kan hu bok hei ringot po hi corruption lian tak a hing ke ni ZPM Thalai chuan kan ngai nga la number 2 tia in chal MNF khan he corruption lian tak hi engwanga action la lo nge ani ti foina hian kan zot tu bok ani audit report hian achunga kan lo tarlan to sang hi som hi padile som hi pathuma inspection report sang te tarlan ani boka danin aphut anga technical le financial report sang te tarlan ani boka technical le financial bidding om lova na pek ani thute accountant general in azir chian namanga thu ati thluk dan chuan he building hi substandard ni in atar lang hiala quality standard le monitoring telva he na hi tho ani chan soifiana aput hule heng in soifiana te hi he na te hi audit report tilan angai thu atar lang hiala he di chung hian MNYF sarkar khan he na tho ani lai NECS nei tu purabat Romawia Royte kha in soi to din apo thu kan helova he corruption lian tak MNYF sarkar kan thup khan thup bovin NECS hi ahuma kan ngai ani tu kan in lok nge ni lo the bru chiar tu ra tam deu ka chuan case issue chungchang ZPM Thalai General Headquarters malak na achunga kan soita kang khan he case hi amuna ZPM Thalai General Headquarters chuan
nisari mei sang hnih som hnih paruk khan kan thalai vigilance department ten an thawh tawh hemi hian director po komin he building DPR le drawing te kan dila director hian DPR copy anei lo thu min lo shrila MSPMC in an report 3.1 architectural drawing aum lo tia an soi ang tho khan ke ni point he building drawing hi kan nei thei talwa a building nei tu economic and statistic department in an chen na building sak chung changa document poimo an nei lo hi ZPM Thalai General Headquarter chuan mak kan tia he building lualu ani lai congress sarkar khan wan hoi thil an nei ni in kan ring hel hle bok ani he khe ZPM Thalai General Headquarter chuan lokayukta emo ACB a kalpui kan rel mana mase Mizoram State Project Monitoring Committee ten endik an tum thu kan hriat awangin an inspection hingak turin kan rel leta ani MSPMC hian an report 3.11 a hian thil diklo a omzia fin fiana evidence zong a om vekto thule disciplinary proceeding kalpui angai thute a contractor po dan anga achunga Hremna lek Ngei atul thute sarkara atlena keni ZPM Thalai General Headquarters point MSPMC rotna hi azaza in kan thlop na la kan ti thei om ang te a om ani phot chuan a top thlenga mala kan hre lawani ti hoina hian kan puang du bok ani he na hi kil sang atanga kan lo thlir dana chuan concrete mix a thatok lo hle ti a chianga cement pol zat tur aya claim man ani ngei kan ringa aban footing po ani dan tur ang ain ate zok feka RTI mga kan dil point tun thlengin bill of quantities BOQ le measurement book kan lam huthei lova ahun laya sarkar na phongwan tu Mizoram Pradesh Congress MPCC in hetiang taka fel file lova purabat Royte NECS ne na anlo pe mai hi amak kan ti in mantrang e tu po an om hialin kan ring ani heng tiang taka na chhia ai nam hnoi du MNYF in President atan an nei le hachek mi puiten an bial tu MLA atana an lo thlang thing le zel hi alung chia tlak kan ti pui le ani MSPMC in tuna retrofitting na kalmek an enfian na po contractor hian athok thatok ni na langa retrofitting na kalzel dan tur atana rotna an siam te po hi sum om dana zirin sarkarin mala sui zel se kan du bok ani ato bera chuan ZPM Thalai General Headquarters te hian kan thei china na thalo le e ruk na hi kan do zel dona bokon brigade field chung changa po thil dik lo kan hai chuak to a field thatak siam ani theinan tuna nuai zanga ni lo nuai zaruk zok kan chief minister pulal doman saskia ada hi kan lom hle bok ani saskia tuna economic and statistic building po hi ZPM Sawrkarin a structure te thuam chak lo se chu atluksawp to hial rin ania minu na tamtak chan theina ania heng tianga ZPM Sawrkarin ma alata hi alomam kan ti lebok ani chuti rual chuan MNYF President MLA Purobat Royte na chhia avanga Directorate of Economic and Statistic Building siamthat nana tisualtu nilo ZPM Sawrkarin cheng vaibelchhe nuai khat sing thum le zaruk som thum pasari aseng hi thom thlak kan ti hlea tisualtu hi aputok Hremna pek ngei ni se ti hi ZPM Thalai General Headquarters Dudan ani khat zong kha kan press statement ron share thei te chu ania